Znamo da su jako kvalitetna reprezentacija, Gaja je sličan stil kao što je igrao Island, ali mislim da su za klasu kvalitetni, za klasu bolji. Imaju Eriksena koji je zaista sjajan igrač, koji može napraviti puno i koji može nama učiniti puno problema. Šansu 50-50 mi nećemo nikada podcijeniti. Biće tvrda utakmica, teška utakmica, osmina finale i pa moramo biti konkretni u fazi napada. Gdje smo bili, šta smo radili, ništa. Mjesec dana po Rusiji hodali, mogli smo se kupati. Svi mi zajedno. Ja tako mislim, sad vi kako ćete. Jer ja samo govorim da vjerujem i da možemo i da jesmo. Ako ne prođemo, bit će nam svima žao i što će reći, zna reći Čiro, bit ćemo nesretni starci. Strani je Šuker, odmah izvrsno primanje lopte i vidio je kako je, ma ko to može? Prøver at få en afgørende indflydelse på dette vitale opgør. Netski og god plads til at fælde Robert Jarni. Og nogle gode indlæg har det også her, og Kroatien i spidsen med 1-0. Klassisk opspil, flot kroatisk mål. Og lige præcis det vi selvfølgelig ikke ville have skulle ske, er sket. Og Laudrup igen. 3 kroatiske spillere opmærksom på Laudrup nu. Spørgsmålet om det er nok til at stoppe ham. Ui, der kommer den! Der kommer den! Hvis det var med vilje, så var det ganske andet mål fra Laudrup i VM-kvalifikationsturneringen. Og det kan blive meget vigtigt. Den første finte der, hvor han lige tørrer hurtigløberen Robert Jarni. Brian, hånden på hjertet. Ved du selv, hvad du gør med bolden i det øjeblik? Robert Jarni. Well, he's really struggled there. There's a chance at a goal! Jarni's mistake has been dealt severely by Brian Laudrup. Laudrup is looking for the return. A great ball and deserving a goal and getting a goal. Sheer class from Michael Laudrup. The 1-2 with Per Franson. Laudrup with a goal at his mercy and takes a deflection off the reserve keeper
and goes in. It's 2-0 to Denmark. Of self-confidence. Talk about self-confidence. Miklos Molnar has made it 3-0 to Denmark. Look at the control there from Molnar, the balance, and finally the execution. Jani in, and Schmeichel can't keep it out. Davor Suker has given Croatia inspiration. Delicate cross here, and Suker as powerful as ever, and that's his 25th goal in a... يلعب الفريق 48 دقيقة. هنا وصلنا ل 46 وبقي دقيقتين من الوقت بدل الضايع. كرة ملعوبة على طول لأبساد وجول. الله، هدف دنماركي. أبساد Evo nas ponovno nakon 14 godina u osmini finala svjetskog prvenstva u nedjelju koje igramo. Danska na FIFA-inoj ljestvici 12, a mi smo tek 20. Danci su vam završili u kvalifikacijama za Rusiju iza Poljske, ali bitno je reći da su zadnji poraz doživjeli 11.10.2016. godine i to u kvalifikacijama protiv Crne Gore. Od tada su odigrali 17 utakmica i Danska nema obilježen niti jedan poraz. Danska pojedinačno nema kvalitetu kao Hrvatska, ali u modificiranom sustavu 4-3-3 koji često bude i 4-3-2-1 i 4-4-2 vraća se i timski su jako jaki. Što se tiče igre između Švedske i Islanda a znamo da je Švedska prošla, Island je jako neugodan. Najbolji danski igrač daleko je njihova desetka, to je Christian Eriksen koji igra u Tottenhamu i koji ima fantastičnu sezonu i u danskoj reprezentaciji, ali i u Tottenhamu. On je njihov Luka Modrić i tu nam dolazi najveća opasnost. Tu je fantastični golman Schmeichel koji je skupio do sad najviše obrana na svjetskom prvenstvu. Tu je i napadač Jorgensen koji je u Feyenoordu zadnje 2 sezone zabio čak 31 pogodak. Nedjelja 1.7. 20 sati, navijajmo svi za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu. Idemo Hrvatska zajedno do pobjede svi. Pozdrav!